Iricha-singbu ahanmaktada ikoknono khurumjari ngasisu mayamgidamta yamna kanarba video ama pudun laksari aina ngasi pujariba video asidi mayam Chief Minister Scholarship Scheme gi makhada Civil Service ki coaching center free da conduct tawgidori ko haiba coaching ji gi matangda scholarship exam ji gi matangda mayam da detail khanganjage mayamna channel sibu nongna thene bi already channel sibu subscribe tasambiramu video sibu like tasambiramu hariba SuperIAS 2000 hariba 200 SuperIAS 200 hariba batch asi 2024-25 ki anobo batch ni ko chai khuding ge dum conduct tawra lakpani alternative learning system ALS ka Govt of Manipur Department of University and Higher Education ka collaboration tawraga hariba coaching center asi linkat pani ko hariba coaching center sida mayam face to face IAS ki coaching tawgani ko sida free of course ngatani mayam scholarship examination ma thagani scholarship examination sida selection phangba taragadi hariba coaching asi free da available oidini ko hariba coaching ji ki koina registration tawbogi matam asi 20 June da last date ogani ko adu exam date chena 22nd June 22 June do ogani sit si 400 sit ni adu rank 1 dena 200 folk di 100% scholarship che phangduni ko aduga atai rank 200 tarakba 300 tarakba 400 tarakba singsi kyam scholarship che phangdoi no haibu chu ai mayam da video ji makhada rakota khangan jarake ko haiba SuperIAS 200 haiba batch asi mayam alternative learning system gi oja sing laga ALS ki oja sing ju laga amadi Manipur gi reported or oja sing laga punna takadaba coaching ni ko free IAS ki coaching ni oidoni haiba SuperIAS ki 200 gi registration tawbagi link so ai description da hapsaramge aduga kamaina register tawni habagi step chu mayam da khanganjaramge ko exam gi matamasi 22nd June 2024 exam chi tawgani haina notification da yauri ko registration tawbusi online tawgadamni makhada piriba QR code chi scan tawraga dum form je apply tawba yai ko natragana magi official website tagi tawruji ai ko https://bit.ly/SuperIAS200 hariba website sidagi login tawraga isagi documents sing thagalaga registration tawba yai ko registration ki charge kem ta lo de ko registration ji completely free ni registration tawba gi last date asi 20 June do gani ko emi card issue tawbu su online de issue tarokani ko isada direct personal message lakani ko natragana koi gi isagi form thajim da changriba email da message lakani ko selection tawbagi date asi 22nd June 2024 da ogani ko offline da thagani ko exam si pen paper mo to OMR da selection tawduni ko OMR da koina darkan tawroga examination ji thagdabani examination center si Imphal Senapati amadi Chuchampur center ahum pi gini ko exam ki duration asi 2 hours pi gini 100 multiple choice question ogini ko exam si ki syllabus si di myam hoji jik thoi ba current affairs sing amadi NCERT gi lyric sing dagi base oraga hangkani ko haidi UPSC ki prelims ta hangiba CC ta hangiba dugi style do aduda tarokani ko sida main oina hangdu si myam social science ki subject sing oriba history geography polity economy ni chingba sigumasi yam hangakani current affairs hangakani aduga basic oiba CC ta hangba reasoning amadi quantitative aptitude maths ki section ju amadi english ki question sing kharaju yarokani ko aduga hida laribe karam sing da khudong saba pi ge have the myam da khangan jarage rank 1 dena 200 fok chanba taragadi 100% scholarship phangani ko haibidi sigi coaching ji yaw matam da form haidi payment tawningai ampu matok taroi ko sigi sponsor tawbasi Govt of Manipur na charge khudim loine sponsor tawgani ko physical coaching tawgani ko aduga rank 201 dena 250 fok jina 75% gi scholarship phangani aduga 251 dena 300 fok gi oirgana 60% gi scholarship ogani ko sida scholarship hana palibje myam coaching ji gi fee si sponsor torokani habni ko koina 60% scholarship phangba taragadi 40% koina thigadabni ko so minus at rank si ko aduga rank 301 dena 400 fok gi candidate singna 50% scholarship phangani ko aduda karam ba candidate sing eligible oi ham tamda graduation lower ba candidate sing amadi 20 years helaba candidate sing na yagani ko 1 July 2024 fogi mamang da graduation lower ba candidate sing amadi Manipur ki permanent resident oi ba candidate sing na apply to ba yagani ko aduga hana already sigi scholarship se phangraba candidate oiragadi natragana thabak hadi working professional oirba singdi eligible oide hana notification si de yauri ko mayamna any government job kinokta preparation to bataragdi TESTBOOK haiba app se download to biyo TESTBOOK sigi yearly pass pro haina sahi gi oina subscription to bagi amalai ko sigi TESTBOOK yearly pass pro se laiba taragdi mayam any government job ki mock test previous question test series na singba chapter wise lina thabi yagani kwadi kanaba em ni ko
any government job ꯀꯤꯗꯃꯛꯇ preparation ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯞꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯏꯌꯔꯂꯤ ꯄꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯄꯟ ꯀꯣꯗꯇ ꯃꯌꯥꯝ T2M ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯗꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 12%ꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯐꯔ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯍꯧꯁꯤ any exam ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ CAPF ꯀꯤ BSF CISF CRPF IDBP ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯦꯗ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ASI ꯅꯆꯤꯡꯕ any government job ꯀꯤ SSC ꯒꯤ CPO ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯁ ꯐꯦꯁ 12 ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ CGL ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ any UPSC ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ any government job ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ any government job ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯁꯤꯔꯤꯁ mock test previous year question subject wise topic wise ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ previous year question ꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ PDF ꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯑꯦꯞꯇꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ 700+ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ SuperIAS200 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯤꯡꯛꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ OBC ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ OBC ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯇꯦꯂꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯅꯦꯝ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯃꯦꯜ ID ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯔꯊ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯣ ꯃꯦꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ID ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯚꯣꯇꯔ IDꯅꯆꯤꯡꯕ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯙꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯥꯏꯖ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯇꯟꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤꯀோ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯡꯁꯦ 400 ꯃꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ 1ꯗꯩꯅ 200 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ 100% ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ UPSCꯒꯤ IASꯀꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯇꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯇ ꯕꯦꯁꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ 9 PM ꯗ ꯌꯨꯇꯨꯕ ꯂꯥꯏꯚ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ